odi oba na chi na wuniti ene wafo wa kete ene wudi oba eji tu ba ma wo video no kropa wo ete wo sai pejin bi na ko na nya Moses kakra anase ye train wo fie anase didi ye di bankone fufuo na ye bema mu na wafo dodo efo Asantewaa okunu wafo too much abusua eye Afia Asantewaa meka unin pakro ona ni video etwagui Singaton Queen o Felix Poto no ye nua bai ya ade bia abusua ye mfa no kore to be no kore da Afia Asantewaa ni okunu ye nyina nim se from time na Afia Asantewaa aye na adwene se baba ye sa Singaton no e na Ghana for kora no ehun se okunu e de enie ene nipa dodo na no ebe ye se Afia Asantewaa ukunu de we smallest dodo ukunu de wosa na Ghana for ka sa ansem no wo Afia Asantewaa we nipa bia e kese otimi de e ma ukunu ni mu nyam no e de e kese pa hwe dressing ya de ko yi wa dress kama ade so ba bia ye bo na ba so dress na wa ye no but Afia Asantewaa hwe ukunu structure ukunu aye obi a we nipa ketewa ukunu enye bebe bia sabi owa bebire sa we cute kama what you say adenti na ko hye sa high heel kakraka we high heel tentente Afia Asantewaa wa sei eti wangasa no video no bla na ba hwe video na wo hwe no wo Afia Asantewaa hwe ba bia be me wodeda ukunu we kete why okunu sa asabi akraketo bi ena wo kwa na wo twin se yire de na wo di wachi ene wa bi wo ho na se wo ya da bia wo Afia Asantewaa pese be ma ne ni na tem e public ukunu yo di we onchemu hwe be ma yo wa ma be ma so ni die o se be ma no se bi ontimi nya enough sleep o se be ma se asabi bi e de ahwe no minim but wo study pa hwe de wa be ma Ghana for say Ghana for kachero hwe de wa wo twi be ma yinsa be ma so yo obi a osa na wo be ma yinsa na wo ni apie se won ko po na ko program na e na ko hye sa bobo na Afia Asantewaa ka Ghana for no ni asem bia o but be ma ni di wachi ana wasa ko hye sa high heel tintintin we na be ma na aya akraketo bi kete ena odi won chan asa onu yaketoa ti sa be ma we ena oda won chan won paso etimi ejinejino be ma na oda won chan won paso no sa woni ni pia sa obuo na wodi ma na ofie no fa pia bonten also from time na we Singaton no awie na asabedi di air bloggers atem no Afia Asantewaa akoma akufo adon sa bobo oto no wonya Afia Asantewaa bi woni be ma ni pia chapa bo ada form na at least ma be ma nanim eye de emre nyam kakra ene be ma ni MPA en wo sa high heel kakra ka we tintin we na be ma no no na se bo ye be ma ono efie ejina no so be ma ono abusua no e de ehwe no wo hwede wa ye be ma no o ma be ma na ya akwa kete be ma Afia Asantewaa minim se won pede na dia minim but da bia no no oye jiren e na ade ko be ma no so wo fon wo ye se kete asa asrewa o do okunu aye odi unche okunu wa asa ate wa asa asrewa no odi unche Afia Asantewaa pe bibi na ye na ma okunu sa bi oni jemre ne mu na okunu tu ni di na the body eme okunu esa the body me the contract mo sensan nyina chi still na okunu fo an ofon contract akese a mo ko sensan ni nyina chi ni hwehwe ni mu a wo ye ni nyina all okunu fo an ofon Afia Asantewaa hwede wa okunu wa ye di unchen nsa wo ena wo Afia Asantewaa yi sasa bi obamen ekwo shampo patententen ena wo ye kete na adi ni chen aka wo sabi on ka ba ya ofe okro mpo se ka ya oba nka Ghana for we fa no sa but she ade a wo de ye be me Afia Asantewaa se obi an ka to me adwen fa me ka to enye se wo ko program a na se wo kwa na wo kwa shampo patententen kopim Jesus wo kopim Yesu Kristo fa wo papa ko wo bro samani fa ya ho ba sa wo timi ne be me pie pa na ye se de Afia Asantewaa and not all the other men I Jimmy di unchain why say kete and I say chine say chobi asa paketoa open of one no ne ma me chine say ka bese enko and na gu be manani ase unim say definitely say boy ya wase yi me adwen pan ma be kan wasem Ghana for be kan wasem amom be twu kunanim and na ye ode nti da bi entwu kunanim na anu kuru kwadan pa so ho na ko say odo enya hwe wo so be man na address achiri asa paketoa utim tam be man hye wachi last time be man tam okro otetoy ade be man wo ntumi nyanko na wo Afia Asantewaa ma be man ye be man wo ntumi kukuru by force o se be man be kukuru me o so kuru wa slim o kete wa sa ateno
ɛna wodi wachi ɛna wo mena aduane papa ani ado sɔle a woni time ade betena fie echini ɛna yɛ saa baa we de ɛna na ɔkɔ ha na ɔne nam rough onya time ma be ma no ntuba se wo kɔ nipa mu dia na ɔhyɛ da ana se be ma no so hunu se ɔba ne mpempen so be wadu no osuro wonim se wa hwe ya na bata aza ababa be piem because contract de se bata aza yɛ sa contract ma wa obedwam ntonim se wa hwe na bata aza abe piem won tani oba bi oba ne ko bi osa no osa oba ne se kraman odi oba na chi na wuni di ana wafon wa kete ana wodi oba chi to ba ma we video no kropa we ete wo sai pejim bi na ko na nya Moses kakra anase ye train wo fie anase didi ye di banku ne fufuo na ye bema mu na wafon dodo first and okunu wafon too much bema pa no wa kete a wodi oba achi ana oba na se giran ana wodi na chi na woko. What a shame. Abusia tap 1008 made come so as ne what as promo code e adwempa hin bogum na benya discount kama Anas Boy Enterprise e me POP I the amount POP yeah afebo pa the Anas Boy Destiny reference still trusts so about down so I the amount now we are answer we see that attachment red brain mama penusment no for sildan so the be adache also be that adwempa hin ase YouTube channel na Ebeki TV mungu subscribe nya the MIA Adwempa TV so ye the YouTube ye the Airboardman TikTok baby mungu so na mun follow ye the munyina mase e for Asantewa advise yourself shempa boy etia woni be mani pia na jais how long go springing papa na washa ugo be mani mase no enye fe kura peace out Adwempa hini otwa supire kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu wodi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo